ubwo rero navuga ko ku mirongo y'urugamba Ukraine irimo kurwana yirwanaho muri Kursk, ariko ubona ko Abarusiya nabo bayimereye nabi, bari gushaka, nta nubwo bari gushaka abasirikare bayo basohoka nkuko Jire. Umuntu yavuga ko Ukraine rero yabaze neza cyangwa yabaze nabi kwinjira muri Kursk. Bo strategically yabaze neza, ariko tactically yabaze nabi. Bisobanure byombi. Yabaze neza ite, yabaze nabi ite? Bo yabaze neza kubera ko buri supply yo ntabwo yabigishobotse kuko uyu mujyi wa Pokrovsk Uburusiya buri kurwaniramo, kandi niwo mujyi wa strategique mu kubashyira ibikoresho ku rugamba. Nicyo nanjye ndi kugarukaho. Urumva rero kuva Pokrovsk, ariko nanone igiteye ubwoba cyo kwibaza muri biriya bintu ni ukuvuga ngo ese F16 ko zaje bazirata ibigwi, bavuga ko ari intwaro zishobora kugera ku rugamba zigahindura buri kimwe cyose. Yaje bwa mbere kabirashwe ku kubitiro, byo ntibiteye kwibaza. Birashoboka ko nge natekereje ko bishoboka ko zira F16 bari gutanga rimwe zishobora kuba mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife, ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Kimwe mu bintu birimo kuvugwaho cyane ku isi muri iyi minsi ni izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Iyo igiciro cya essence na mazutu kizamutse, nta kindi giciro kitazamuka, kuva ku rusenda kugera ku mashini zikora izindi mashini. Ingaruka zabyo twese ziraturya. Twese tuzi kurondereza amafaranga, tukarondereza ibiribwa, ariko ni gute tutarondereza ibicanwa nka essence na mazutu? Uretse gato, uri umumotari utwara abagenzi muri bus cyangwa se ufite imodoka yawe, ariko ntabwo uzi X-Caps. Ni ibinini bishyirwa muri reservoir ya moto cyangwa se imodoka, bigatuma inywa essence cyangwa se mazutu nke, ikagira ingufu nyinshi kandi ikagabanya ibyotsi yasohoraga, kubera ko ibi binini bigabanya ingano ya dioxide de carbone muri essence cyangwa muri mazutu, ibihita birengera ibidukikije. By'umwihariko kuri moto, ikinini kimwe ugishyira muri reservoir mbere yo gushyiramo essence kikagabanya 22% kuri essence moto yawe yanywaga. Ni ibinini biri mu moko menshi, kuva kubishyirwa mu tumuto duto kugera ku mashini za rutura zihinga n'izikora imihanda n'iziterura ibiremereye. Ni ibinini bikorwa n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa MPG Extreme. Hamagara 07 88 33 82 47. Mu mujyi wa Kigali, X-Caps ziboneka mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri gare yo mu mujyi muri downtown, ahaparika bus zijya Nyabugogo na Kimisagara. Ni hafi y'amarembo arebana na Chic, ndetse no ku isoko rya Nyarugenge mu muryango wahoze ukoreramo Konka. Ubu nibwo buryo bwiza bwo kuzigama amafaranga icyarimwe urinda n'ikinyabiziga cyawe. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Nkuko twabibasezeranyije mu biganiro bitandukanye, tuzajya tunagaruka ku biganiro birebana n'intambara y'Uburusiya na OTAN mu gihugu cya Ukraine, cyangwa se y'Uburusiya na Ukraine nkuko bamwe bayimenye. Ni intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri ku 2022, mu kwezi gutaha kwa kabiri ku 2025 izaba ari imyaka 3. Hagati aho rero mwakomeje kubikurikira ko ingabo za Ukraine zateye intambwe itari yarigeze ibaho kuva mu 1945, zinjira ku butaka bw'Uburusiya, ariko izi ngabo za Ukraine mu gace ka Kursk nazo ntabwo zahiriwe, ntabwo bimeze neza ku mirongo y'urugamba. Ku rundi ruhande Uburusiya nyuma yo guterwa aho ngaho muri Kursk bwahise bwongera imbaraga mu bitero
bwagiye bugaba muri Ukraine mu bice bitandukanye. Kwinjira rero mu mijyi ya Kursk, mu mujyi wa Kursk kw'ingabo z'Uburusiya za Ukraine byazamuriye cyane ingabo z'Uburusiya undi mujinya n'uburakari, bituma n'Uburusiya bujya kurwana mu bice bitandukanye hari muri Ukraine. Amakuru rero aturuka yaravuga ko umujyi wa Pokrovsk ari we mujyi ingabo z'Uburusiya zirangamiye cyane. Uyu ni umujyi wegeranye cyane n'undi mujyi witwa Mirnohad, akaba ariyo mijyi minini Ukraine gifiteho ubugenzuzi hariya muri Donetsk, mu gihe handi ikindi gice Uburusiya bwamaze kukigarurira. Ku mirongo y'urugamba rero byifashe bite? Twamaze kumenya ko Perezida Zelensky yanirukanye umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere. Hagati aho rero Zelensky aravuga ko byatangiye kubakomerana, ko rwose bitifashe neza nyuma y'uko n'indege ya F-16 bahawe n'Abanyamerika ihanuriwe n'igisirikare cy'Uburusiya. Reka twongere rero twiyambaze Jules Nkusi, ni umusesenguzi ukurikirana bya hafi iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine umunsi ku wundi. Jules, uraho neza? Uraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro masa. Cyumweru wagitangiye neza? Nagitangiye neza, ndabona nta satani wa mugani wabo ngo. Ufite amafu, ufite amafufu cyangwa ufite amafaranga cyangwa byose? Ufite amafu n'amafufu, amafaranga nayo yaraboneka gake. Yego, Jules, nari ntangiye mbivuga nti ku mirongo y'urugamba kugeza ubu niki abantu bakwiye kumenya kuri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya? Ku mirongo y'urugamba ubwo duhereye kuri Ukraine kwa ko mu minsi yashize nisa nawe yari hateye muri Kursk. Igiye kuhamara hafi by'umweru bitatu. Yego. Hafi kwezi kugiye kuzura ku itariki yagereye kuzaba kuzuye n'ibyuzura muri uko kwezi bagihari. Tariki ya 6. Yego. Ku mirongo y'urugamba rero Ukraine ntabwo iri gutera yavansa ijya imbere. Ahubwo iri mu cyo twita defense mechanism, irimo kwitabara byonyine. Uko urebye distance bayihagarikiyemo ya kilometero hafi 30 z'uburebure, ntabwo bigeze bayirenga. Ikindi ni uko bari gupusha abasirikare kuko Abarusiya barasa muri Kharkiv inyuma yabo, mu mujyi iri inyuma yabo n'undi mujyi bita Sumi. Nk'ejo bundi kuwa kane bari baharasiye intwaro zabo, nizo baharasiye ejo. Ubwo rero navuga ko ku mirongo y'urugamba Ukraine irimo kurwana yirwanaho muri Kursk, ariko ubona ko Abarusiya nabo bayimereye nabi, bari gushaka, ntabwo bari gushaka abasirikare bayo basohoka nkuko nigeze kubivuga mu kiganiro twakoranye. Abarusiya ntibashaka ko abasirikare ba Ukraine binjiye ku butaka bwabo basohoka ari bazima. Yego. Barimo gukora igisa na clôture yo gufunga iriya corridor banyuzemo, ndetse no kurasa ibikoresho birimo kubazaho ku buryo batabona support y'ibiryo n'intwaro. Hanyuma muri Ukraine ku mbuga y'urugamba ubwo n'Abarusiya ubwo tugiyeho aho nibo bahatangije intambara guhera muri 2022. Utarajya ku Barusiya, reka tugaruke gato kuri abo banya Ukraine bari muri Kursk. Abanya Ukraine bariyo bo ni ukuvuga ngo barinjiye, bamaze kwinjira Uburusiya bubaturuka inyuma, bubaturuka n'imbere. Yego. Aho ngaho inyuma bwabaturutse bakimara kwinjira, haragenzurwa nande igice cyo muri Ukraine? Bono kwango haracyari ku bugenzuzi bwa Ukraine, ariko nanone ahantu hari ikibazo. Buriya iriya ntuzara buriya mpaka bateye bahana imbibi na Belarus. Yego. Ngo ufashwe gutse igice cya ruguru Belarus, noneho hakaba Uburusiya hakaba Ukraine gutyo umunsi usa naho ugana hepfo. Mu gice gituruka hepfo ubwo usa naho urimo gusatira za Lugansk. No kuvuga ngo hari Donetsk plutôt, hari nuza hari base militaire y'ingabo z'Abarusiya hepfo gatoya. Yego. Uretse ko nyine harimo intera nini bitewe ko nuko bihugu bigira imipaka miremire cyane ku buryo kuvuga ngo buri ntera bagenda yishyiramo umusirikare bitari gukunda. Noneho rero icyo Abarusiya barimo babanje kwangiza ntuza support yose yagomba kuza kubafasha iturutse nyine inyuma ingabo za Ukraine. Yego yego. Ubwo ni intwaro bahawe nabo murengerazuba bw'isi. Mu ntwaro barasiye Ronde Kharkiv, hari izo bita za Challenge 2 bifaro za Bongereza. Yego. Hakaba na HIMARS enye. Yego. Ikindi nabonye kivuga ko gishobora kuba cyarashwe ni twita n'aya mabomba akoreshejwe n'izi ntwaro za tirari.
aya mabombe y'imizinga ya za muzinga akoreshwa n'intwaro za muzinga. Yego. Icyabaye ni ukuvuga ngo bari bazi intwaro bazivana Kharkiv bazizana muri Sumi nyine zijya bagira ngo zinjire muri Kursk. Abarusiya bakoresha igitero cy'indege mu kirere cya Ukraine, noneho barasa imbere barasa n'inyuma, noneho abari bazizanye tanks cyara bari batwaye tanks kuko bari bazitwaye nyine nkuko batwara imodoka bisanzwe. Abantu batwara tanks barabizi ukuntu two tanks ziyorwa ku rugamba zifite umushoferi witwara. Babona nta yandi mahitamo kuzijyana imbere bidashoboka no kuzisubiza inyuma aho zari zivuye bidashoboka, barazita bariruka, ariko hari n'abarashwe nyine. Yego. Kuko indege zabaturutse hejuru. Ni ukuvuga ngo rero icyo Uburusiya navuga burimo ni ugusa naho buzenguruka Kursk, ariko biturutse inyuma, ariko bari hazabona ntuzana Constancis na Belarus kugira ngo ingabo bari Wagner bagiye muri Belarus bafashe zira ngabo z'Uburusiya kuko tari inyuma, ndetse n'ingabo ziri mu majyepfo zimwe zizamuka. Hanyuma Jules, umuntu yavuga ko Ukraine rero yabaze neza cyangwa yabaze nabi kwinjira muri Kursk? Strategically yabaze neza. Ariko tactically yabaze nabi. Bisobanure byombi. Yabaze neza ite, yabaze nabi ite? Yabaze neza kubera ko buriya gutwara intambara ku butaka bwo muhanganye bisobanuye ko byanga bikunda nawe buriya umuntu ashobora kutagira imbaraga zo kugukubita ngo wiruke, cyangwa se mudashobora kunganya imbaraga, ariko akaza agacunga ahantu uryamye n'urugero, cyangwa se uryama agakubita ibuye ku idirishya ugasohoka mu nzu uri kuza kumureba. Yego. Nicyo rero Ukraine yakoze. Noneho tactique rero babaze nabi gute? Ubundi muri technique na tactique za gisirikare mu bimwe mu bintu bigaragaza kamanda mwiza w'urugamba ni withdraw. Nango utwara ingabo ahantu ushobora kubona bibaye ngombwa wazevakiwa mu buryo bworoshye. Yego. Ariko ikibi kirebye ubona kidashoboka, ubona aricyo abanyakirene bagize gisa n'imibare mikeya. Kuko niba abantu bafite ubushobozi bwo kurwanira ku butaka bwa imyaka 2 utarabatsimbura ugahabwa support zose zibaho, urebye support zose Ukraine yahawe na NATO, imyaka 2 gashe bari ku butaka bwawe, warangiza ukagaba igitero ku butaka bwawe ahantu noneho hari igihugu cy'inshuti yabo nanone ku mupaka ugabyeho igitero. Deja evacuation y'abantu iragoye, kuko buriya mu buryo buri tactique nanone kugira ngo bebaze evacuate ziriya ngabo za hariya birasaba ko bazafata izindi ngabo zirinze biriya bice by'uburengerazuba bwa Ukraine bakazizana zikaza gutanga umusada hariya. Yego. Kandi ibyo nabyo byasa naho bisize icyuho inyuma, kuko ingabo z'Abarusiya nazo zirahareba cyane. No kujya kwinjira muri Kursk kwizi ngabo za Ukraine hari ababibona ko ari imibare mibi, niyo mpamvu nari nkubaje ikibazo, kubera ko zakabaye zarabanje kujya gutanga support yara mu burasirazuba. Yego. Mbere yo kujya gushaka kwinjira mu Burusiya aho zitazabasha no gusubira inyuma nkuko wari ubivuze. N'ikindi cyongereho muri ibyo ngibyo buriya urebye intwaro zishinze muri ku byambu nka Sevastopol. Yego. Zishobora kurasa hariya ari nka misile. Ubwo ndavuga S-400 zihari na S-300. Ku buryo ntabwo bisaba support iturutse Moscow gusa, n'intwaro ziri mu majyepfo zishobora kubarasa hariya zikarasa hariya muri Kursk. Ikindi kintu abantu binjiriye hari amashyamba manini. Ntabwo ari centro, hari centrament. Niyo mpamvu babonye bese bimurikiye abaturage bahabavana. Ku buryo Abarusiya kurwanira muri Kursk bafite ntuza zose yo kwarwanira nta kibazo bafite, kwa ko nta muturage uhari. Yego. Hanyuma warugeze mu kanya ku Burusiya noneho bwo n'uburyo buri kwavansa cyangwa ibitero buri kugaba mu gutangira navuze umujyi wa Pokrovsk. Ni umujyi w'ingenzi cyane uriya mujyi kuko unyuzwamo ibikoresho bya supplyingaga abasirikare bari ku rugamba bo muri Ukraine. Uyu mujyi wa Pokrovsk hari icyo kufata ku Burusiya bizamarira Uburusiya? Urumva intambara yigeze gufata imijyi ntabwo bikiri necessary cyane. Ariko nanone mu kugira ngo ingabo ziri muri Ukraine zicika intege, yego, birasaba ko Uburusiya nabwo buguma kwa avansa, noneho bigatuma abasirikare bari imbere bagira igihunga babanye Ukraine binjiye ku butaka bw'Uburusiya.
kuko niyo ushobora kumva bashobora kugira gutya bagapanga nka atake y'umunsi umwe ikamanuka muri Belarus ikaza ikarasa Kiev ariko ari ingabo noneho zigenda mobile ku butaka bagahita bisubira muri Belarus. Yego urumva urashe Kiev umuntu uri muri Kristo ashobora guhita withdrawing cyangwa se agahita avuga ati intambara yagiye hafi yanjye noneho sinzavana hano sinshobora no gusubira aho mvuye noneho naho nari nifite base militaire ashobora guturuka supply biragoye. Supply yo ntabwo yabigishobotse kuko uyu mujyi wa Pokrovsk Uburusiya buri kurwaniramo kandi niwo mujyi wa strategique mu kubashyira ibikoresho ku rugamba. Nicyo nanjye ndi kugarukaho. Urumva rero kuva Pokrovsk ukavuga iriya ntara ya Sumi reka ariko uriya mujyi wa Sumi reka ariko mwita uhana bibi na Kharkiv. Deja Kharkiv yo barayirasa umunsi ku munsi. Intwaro ziri kuhaca sinzi ntabwo ziri kugera. Ikindi cya kabiri wenda abantu batazi giriya bice bisa nabi hani bibi n'Abarusiya abaturage benshi babituye bahoze ari bakajeke bari barahawe kazi n'urwego rw'ubutasi bw'Uburusiya bw'icyari niyo Soviétique ku buryo nabo batanga amakuru y'intwaro zigiye kuza gutanga support muri Ukraine. Yego iyo nani ndi turufano n'Abarusiya bafite muri intambara. Hanyuma imbere mu Burusiya rero komeza utubwire nako imbere muri Ukraine ingabo z'Uburusiya zo zirimo ziragera kuki aho Kursk yinjiriwemo. Ziri kwa advancing urumva zirimo kurwana muri Pokrovsk nk'uko bivuze. Ejo muri zarashe indege ya F-16. Yego icyo nacyo ni achievement kandi no yarashwe yarimo umupira uwo bizera nk'umupilote wa mbere muri Ukraine. Nabo indege z'intambara. Aho mbona Perezida wa Zelensky arimo avuga ngo yatanze amagara ye kubw'abanya Ukraine benshi. Yego ariko nanone igiteye ubwoba cyo kwibaza muri biriya bintu ni ukuvuga ngo ese F-16 ko zaje bazirata ibigwi bavuga ko ari intwaro zishobora kugera ku rugamba zigahindura buri kimwe cyose. Yaje bwa mbere kabirashwe ku kubitiro byo ntibiteye kwibaza. Birashoboka ko nge natekereje ko bishoboka ko zira F-16 bari gutanga rimwe zishobora kuba atari efficace zidafite degré d'efficacité yazo ari ntoya. Akaba ari nka F-16 bakoze mu 1980 zikiri muri 3G. Yego cyangwa se zidafite koranabuhanga rigezweho. Zidafite koranabuhanga rigezweho. Uko ukurikije ukuntu iriya ndege yiruka niba bavuga ari supersonic ngo niba urumva iri jwi ryanjye rifashwa ukarishyira mu ntuza mu byuma bipima umuvuduko n'icyo byose ngo najya kurivuza igihe inshuro hafi ibirometero birenga 10,000. Yego yiruka niba rero ishobora guhanurwa na misile nka Iskander cyangwa se Kinjari y'Abarusiya bivuze ko byanga bikunda tekinolojiya yarakemanga. None ikindi kintu cya kabiri abanya-Ukraine bashatse kuzikoresha mu buryo nakwita nka defense mu buryo bwo kwirinda mu kudefendinga kugira ngo uko buriya ni nziza mu kwataka cyane ariko abanya-Ukraine bari kuzikoresha muri defense cyane. Defense se bayirashiri ku defendinga cyangwa ari kwataka? Bayirashiri ku defendinga kuko impamvu urabona uko navuga ngo iravuduka cyane. Niba ivuduka cyane rero bisaba kuyohereza misile zivuduka cyane nkayo. Ni nacyo Abarusiya bakoze kira gitero bayirasemo bari barashe misile nyinshi cyane rimwe zigera hafi mu ijana na drone. Noneho indege umupilote yitwaye yaracanganye cyo misile nyinshi zaje zisa n'abariho ziri ari muri target. Yego bituma icyakintu twita matipolor cyangwa se kuba indege ishobora gukoreshwa mu imibare itandukanye ku rugamba bitagishobotse. Noneho misile zirasa ariko hakaba n'indi verisiyo yavugaga ko bitewe no gutinya zira misile nanone indege yagiye gusa nayo defendinga ko misile zitaza kugwa muri Ukraine. Noneho Patriot bitewe no ko yari ibonye ku maradari yayibonye haje misile nyinshi ihitamo kurasa iriya ndege mu kugira ngo ziriya misile zize ziyitureho. Urumva ko rero ni ikintu cyo kwitega gikomeye. Twavuga ngo niba F-16 zitangiye guhanurwa
baracyakomeje kumererwa nabi cyane. Hari abantu nabonye muri commentaire ushize dukorana ikiganiro bavuga ngo sinzi niba nawe warabibonye ngo usesengura nk'umufana. Ntabwo ndi umufana. Impamvu ngewe ndabisobanura ibyo mvuga ni ibintu bifite reference. Yego. Niba F16 yarashwe ejo bundi yarashwe n'Abarusiya. Hari n'umudepite wo mu ishyaka rya Zelensky ejo bundi yabigarutse yarabivuga. Aravuga ati ibintu muri kudukorera biragaragaza ko ari byo kudutinza mu ntambara gusa, ariko deja namwe murabizi neza ko tutazayitsinda. Yego. Ni gute indege twategereje imyaka 2 abashoferi bakazitoza hafi amezi 3 bari basanzwe batwara indege zacu zakozwe mu gihe cya Soviete. Ku munota wa mbere bahise barasukana n'umushoferi mwiza twari tuzi, umupiloti mwiza twari tuzi twara indege. Mukaba muri kutwiregura ngo habaye ngo kuba ngo misile ngo zaje ari nyinshi ngo zirayo. Ikindi cya kabiri, hari umukoloneli wo mu ngabo za Amerika yabaye retired. Ejo bundi nibwo yongera bisubiramo bigarukamo aravuga ngo abanyamerika bari gukoresha Ukraine nka polygon. Nka polygon yo kugira ngo ba testingere intwaro zabo nshyashya bakoze muri imyaka nka 15 ishize. Yego. Deja urumva ikintu cyo kuvanga abantu basobanukirwa ko intambara iri hari ihanganishije nka Amerika n'Uburusiya, ni mu munyamerika nabivuga ko ari Amerika iri kugerageza hariya intwaro zayo kuri Ukraine. Urumva umuntu akwiye guhita yumva ibyari byo ko ari igihe bivuga umuntu akabati se abasaza ari kugwa New York, ntabwo bisaba kumva ko Amerika iri kuraswa cyane kuruta kumva ko Amerika ari iri mu ntambara ya kuri terre. Ikindi cya kabiri wabonye plan ya Victor. Yego. Zelensky yashyize ko bigaragaza ko azayimurikira abanyamerika. Bisobanuye ko abanyamerika nabo bangira intambara mu by'ukuri cyitwa OTAN cyangwa se OTAN yose. Abongereza nibo batanga Storm Shadow. Ni gute bavuga ko intambara ya Ukraine ubwo ne Ukraine gute? Umuntu abyumva gutyo rero ahita avanga uri yarasesengura nk'umufana. Ariko deja nta fanatism irimo. Niba himariza zarashwe tuzabivuga, Ukraine nirasikira ro tuzabivuga. Ngejo narimo ndeba Ukraine yarashe mu ntara Belgorod abana 2 barakomereka ikoresha ibitero bya kamikaze bya drone. Yego. Drone za kamikaze. So abantu rero bagiye bumva ko ntabwo turwanye Ukraine normalement, ariko none ntituzayivuga ibyitakoze mu gihe hari ibyo yakorewe. Yego. None se Uburusiya bwo urumva nabwo deja ku ruhande rwabwo kuba abasirikare bashobora kuza mu gihugu cyawe bakaba hamara ukwezi nkuko twari tutangiye tubivuga mu kanya, nabyo ubwabyo ni insinzwe ku ruhande rumwe ku gisirikare nka kiriya. Urumva nyine nagusobanurira ndabivuga nti umuntu ashobora kutagira imbaraga zo kukubita ikofe n'urugero muhanganye mu mbaraga nk'abantu bumva neza ibintu byo kurwana, ariko noneho wagacunga ahantu ba n'urugero akaza agakubita ibihe hejuru y'inzu. Icyo gikorwa akoze nubwo wenda ushobora kugifata akantu ukora, ako naritere hejuru y'inzu nturaryama urahita ubyuka uza kumureba cyangwa usohokemo wiruka. Yego. Wenda gusa wenda wongera ugaruke kubera ko wizeye imbaraga zawe. Ariko nanone abafite ibyo yahungabanije, ariko niwabifata ntabwo ushobora gufata ingaruka iriya ntambara yagize kuri Ukraine cyangwa se ngo kuri Ukraine yasenyutse ubihuze no gutera muri Kursk nibura ubishyire ku munzani bibalance. Ntabwo n'umuntu uzi imibare yahita byumva yahita bibona akabyumva. Hanyuma ibijyanye no kuba nyuma yo kurasa iriya F16 Perezida Zelensky yirukanye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere, byo hari icyo biraza guhindura ku rugamba ku ruhande rwa Ukraine? Ubundi biriya nibyo bikwereka ko umuntu yacangayikiwe n'intambara. Mu by'ukuri abantu bakurikiranye intambara ntabwo bakirengagiza umumaro witwa Valery Zaruzny. Yego. Zaruzny no mu bantu barwanyira intambara nubwo wenda asa nawe wenda yabaye nk'uyigizwe bitewe no kutumvikana na Zelensky bitewe no kwambwira ati uri kumarisha abantu ukoresheje contre-offensive attack. Ibigaragara twibonera kuri tire aho turi kugera nko mu kuzimu. Turi kujyayo intwaro za muzinga zikaturasa, bahashyize mine nyinshi ntabwo dushobora kwa advance. Kiretse ari dufite support yo mu kirere. Kuvuga rero ngo indege irashwe bisaba irukana umugabo w'ingabo, mu by'ukuri uriya mugabo w'ingabo ntabwo ari wakoze iriya ndege. Deja no mu bantu bazisabye ahubwo wumvise kuri umupilote wararutwara iriya ndege ari mu bantu basabye ko Ukraine ntabwo F16. Yego.
urumva ari nko mu itsinda rya Zelensky yari umusirikare special cyane mu itsinda rya Zelensky. Aho rero bibereye kuvuga ngo urite wirukana umuyobozi bigaragaza ko nawe deja wacanganyikiwe. Yego. Kuko niba nk'ubu nka Zaruzini baramusimboje Alexander Sirski, ibice byo mu Burasirazuba ntibigarurwe, ntibagira na kilometero n'imwe basunika ingabo z'Uburusiya. Achievement ya Sirski wavango niye gutera muri Kursk. Nabwo ba amakuru na MI6 hari amakuru bakora abacanshuri 2000 barimo abakanadiye n'abafaransa n'abapolone ari barimo kurwana hariya. Biracyagoye. Navuga ko rero kumwirukana kwa Zelensky no gucanganyikirwa ku rugamba. Nabonye yaravuze ko byatangiye kubakomerana. Ya ni nk'ibyo byose urumva nibo umuntu arimo kuvuga gutyo ariko ari kufokasinga cyane kuri ya point 4 nakubwiye muri Victory Plan yo gusaba green light cyangwa se uburenganzira bwo gukoresha ziriya misile zigira kure. Yego. Igisa naho cyabereye nano ingingo y'isubye ibihugu by'i Burayi bimwe na bimwe nubwo nawe nabonye nk'Ubwongereza usa naho uri kwiyangaje kuri biriya bintu. Abongereza bari mu bantu batinya intambara nanone. Ntabwo bashobora kwikorereza kuvuga ngo barabyemeye batabona support yose ishoboka. Yego. Ikindi kandi nanone hari ibihugu n'Abadage nabonye bagaragaza ko bashobora kuzakoresha Taurus misile zabo bakora. Ariko nanone hano ikibazo kiri urashoza kumerewe n'imyigaragambye y'imbere mu Budage y'abantu bigaragambye ko ntuza gazi zahenze kandi bagiye kwinjira muri ive. Ku buryo navuga ngo iyi ntare intambara irimo kuganamo irasaba abantu gufata ibyemezo ariko babanje gutekereza kabiri reka ko mbivuga. Ntabwo ari ukubyuka gusa umuntu atekereza ikintu ahita akora. Jules, nibatakaza uyu mujyi wa Pokrovsk abanya-Ukraine biraba bisobanuye iki ku rugamba? Birabisobanuye ko bari abasirikare bari muri Kursk bazamera nk'abari muri Mariupol. Abari muri Mariupol byagenze bite? Abari muri Mariupol baba gusa ibyumweru 2. Yego. Nta winjiramo nta nusohoka. Ingabo za Ukraine zimwe ziri mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal. Ingabo za Ukraine zasohotse zimanitse amaboko. Yego. Nta yindi mahitamo zari sigaranye. Ni kuba nibafata Pokrovsk bare abari muri Kursk bagomba kumanika amaboko. Ngo nibafata Pokrovsk bazaba bafite ubushobozi bwo gusenya amarumama yose ashobora kugera muri Kharkiv. Agakomeza muri Sumi yinjira muri Kursk. None bazahita bansirikira ntuza rero bahita bafunga neza. Korido bayo barayifunze. Reka dusoze ingabo za Ukraine kugeza aho urugamba rugeze ahangaha urazinenga iki mu buryo buri technique na tactique, hanyuma urazishima iki, hanyuma ingabo z'Uburusiya nazo urazinenga iki aho urugamba rugeze ubu urazishima iki? Ndahera kuri Ukraine. Ikibazo nuko atari Ukraine yonyine irwana ariko ko mbivuga. Yego. Uko buriya reka nabyo tujye tubivuga buriya gufata umuntu w'umucanshuro n'urugero mu gihugu runaka udasobanukiwe tere yahana aje kurwanira, iyo niyo feria ya mbere ibaho. Ikindi kintu cya kabiri ngo iyo urebye umubare bafite cyangwa se n'ibikoresho bafite sibyo ku mbuga y'urugamba n'ibyo bahabwa biragaragara ko bo muri bo harimo abagambanyi reka ko mbivuga. Abagambanyi bashobora kuba bahindukira bakongera abagamba makuru inzego z'ubutasi z'Uburusiya. Ubwo ndavuga biyumva cyane nk'abarusofone muri kiriya gisirikare cyabo cya Ukraine. Yego, ku buryo iyo urebye umuntu agaba igitera ahantu nubwo n'umukamanda cyangwa se n'umundi muyobozi ukabona atanze oda yo gutuma ahubwo abantu bashira kuruta ko yaba oda iratuma abantu bafata ahantu wenda bakanasustaininga bakagira n'inkomere nkeya. Icyo mbashima nuko wenda nk'ubu wenda babashije kwinjira muri Kursk bakageza intambara ku butaka bw'Uburusiya. Uko kirana cyo burana n'indi achievement niba nta mu myaka yenda 70 ishize nta muntu wari akabikoze ubaka barabikoze ni ikindi kintu cyerekana ko n'ibindi bihugu na Amerika buriya nubwo tujye twibona yasereye na Cuba ikavuga ngo Cuba twayisiba ku ikarita y'isi ni byerekana ko burana Cuba ishobora kubikora isaha ku isaha. Ku ruhande rw'Uburusiya rero uruhande rw'Uburusiya navuga ngo icyambere basa naho nabo habayeho mu kwirara.
kuko niba barakoze deployment bakimura abasirikare muri Kursk bakabavana hariya bakabatwara mu bice by'amajyepfo ndetse na Donbass amajyepfo ashyira Burasirazuba bakabaye barasize nibura ubwirinzi bakashyira abasirikare nk'ahantu bari hasigaye nibura hataraterwa cyangwa se hahoraga haterwa muri ya ntara ya Belgorod. Abantu bagiye gukeneza Belgorod yaratewe mu minsi yashize mbere yuko no na Kursk iterwa. Ikindi cya kabiri basa naho basuzuguye babaye nk'abasuzugura niba nabangu birengagije amakuru bahabwaga n'abari kumbaga y'urugamba muri Kursk, ku buryo urumva deja niba abantu wenda baragarukiye muri kilometero 35 cyangwa 30 urumva bari bagiye uko byagenda kose. Ku buryo mbona ko ririya kosa niba babyumva rwose bumva ikinyarwanda bakurikira kuri ririya kosa badashaka kongera kurikora na rimwe. Ikosa ryo kuri nta mwanzi wa muto mu rugamba. Icyo mbashima cyo kindi mu byo mbashima nuko bakoze mu gutangira intambara bakoze igisa na offensive kuruta ko bari gukora defensive. Ku buryo mpamya ko niba intambara imaze imyaka 2 irwanwa byari kugora niyaba zira ntwaro twabonye zose zimaze gusenywa muri Ukraine zo ziri kurasa kutaka mu Burusiya kakanya. Uburusiya karwo buri ku defending aho Ukraine iri ku defending. Icyo ni ikintu rwose navuga mbashimira. Ariko icyo gusa naho birengagiza amakuru utase bakagera bakirengagiza ibintu byari bitangiye kubera muri Kursk ntibabihe imbaraga bakumva ko ari igitero cy'abantu wenda ari terrorism organization wenda y'abanyakirene wenda basupportinga bagira ngo bateshe umutwe w'Uburusiya. Icyo cyo rwose nicyo nakibanenga rwose. Navuga ngo rero ikitakwisha kigusiga ukomeye cyangwa kikagusiga uhagaze ririya ni isomo babonye. Ikindi kandi ku banyakirene abinjiye hariya nabo ni isomo babonye ry'uko kohereza ingabo ahantu hakure kuzevakiwa bigoye. Nabyo ari umubare mubi mu rugamba nk'uwo wari wakoze muri contre-offensive kuko abarusiya basanze barakomeje birindiro deja za mine bamwe zibaca amaguru n'ibiki byose bituma batabasha kwadvancinga ngo bajye imbere. Na rero nabwiye ngo kugira ngo badvancinga bajye imbere ahubwo wenda bazarwane no guca ririya huriro rihuza ingabo ziri mu burasirazuba bwa Ukraine ndetse n'iziriya ziri mu majyepfo za Mariupol na za Kherson. Nibura babashe kwinjira muri Crimea uciye nka Crimea uciye ziriya ngabo ziri muri Crimea kabiri n'iziri ubashe kumenera muri amurongo wa Crimea hasi wenda urugero cyakiro cya Kherson ukagica gihuza Uburusiya bwo kubutaka na Crimea nyine nk'ikirwa. Waba ugiyemo hagati y'ingabo ziri uruguru majya mu burasirazuba n'iziri mu majyepfo za Mariupol na za Kherson. Yego. Byakorohera kwa attack ziri mu majyepfo zerekeza kuri Black Sea. Ubu ariko byagusaba ko wize ubufasha bwa Turkiya none na za Moldavia. None ziri mu majyaruguru nazo zahita zigira igihunga zikaza kudefanda hasi. Ni action nyine ishoboka ariko ubona batabyitaho cyane. Sofa ku buryo nabira bitero bya drone bagaba mu Rusiya interne babigabye ku mirongo y'urugamba iri hari imbere muri Donetsk. Nibwo byagira imbaraga kuko bishobora gutuma n'Abarusiya bakanguka bakabona ko nubwo ingabo zabo zariwe kuko ariko kujya kurasa umuturage ukajya kurasa ikintu runaka kidafite kitari no kurwana urugamba kandi bigaragara ko gishobora kongera kigasanwa uri ku rugamba makarwana simpamya ko ari ikintu kigize. Ariko ku rundi ruhande sinabarenganye no kuvuga ngo bahabwa amabwiriza n'abatari yatangije ntambara. Deja nta ruhare babifite rimwe na rimwe harwo tuvuga tukagira ko niba Zelensky ari abazambere gukora ikintu akaba ari abantu mu makuru y'inzego z'ubutasi deja ntabwo yigenga kuri ntambara. Niba hari na fanda agomba kujya gukura ahantu agwariza agomba gutegereza n'iki byose babikoye. Jire reka tugushimire cyane. Nanjye ndabashimiye nabwira abakunzi ba Primoni rwose kabisa duhari ku bwabo. Ngo rero ni Jire reka tumushimire cyane. Ubwo uko amakuru azajya agenda aboneka ku rugamba tuzajya dukomeza tuyaganireho bijyanye n'uburyo ingabo z'Uburusiya zifashe haba imbere mu Burusiya ndetse n'imbere muri Ukraine no ku rundi ruhande ingabo za Ukraine uko zifashe imbere mu Burusiya muri Kursk n'imbere mu gihugu cyabo muri Ukraine. Ngaho rero reka tubashimire tubifurize gukomeza kugira icyumweru cyiza kandi muhahe muronke. Korea Automobile High Technology Limited
izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai, zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha barupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera irangi imodoka igasubirana agaciro, bayoza igataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology, bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo.